Vuk koji nije volio čitati. Svi znate našeg crnog vuka, ali jeste li znali da je taj vuk volio jesti knjige? On je gutao velike, male bajke, romane, rječnike. On je obožavao okus papira. Ma daj, vuče, više, prestani jesti te knjige, rekli bi mu njegovi prijatelji. Pa što te nikad ne zanima što se radi u tim pričama? Ma daj, meni ti je to sve dosadno. Čitanje mi je dosadno, rekao je vuk. Vuče, mi smo za tebe pripremili jednu knjigu. I znamo da ti s njom neće biti dosadno. Evo, molim te, odi pročitati barem jednu knjigu. Rekla mu je mudra sova. On je otišao kući, sjeo u naslonjač i je kretao stranice. Jednu, drugu, a na 3. stranici je već zaspao. Iz sna ga je probudio neki čudni glas. 1, 2, 3, 4, 5, ma nedostaje mi 1, 2, 3, 4, 5. Ugledao je vjevericu kako se vrti u krug. A tada je uvidio da se nalazi u nekoj čudnoj šumi. Pa to nije moja šuma. Ova šuma je puna knjiga. Oprosti, molim te, ali gdje sam to ja? Upitao je vuk vjevericu. Bok, vuče, pa ti si u zemlji knjiga, u velikoj knjižnici. Ovdje se čuvaju sve knjige napisane od kad je svijeta i vijeka. A ja sam knjižičarka. I znaš što? Izgubila sam 10 knjiga, nedostaju mi. Ma ne brini, pa ja ti mogu pomoći u tome da ih pronađeš. I tako je vuk dobio torbu i krenuo u potragu. Prvu knjigu pronašao je kod gavrana i lisice koji su se jako svađali. Tada je ugledao nekog zeca koji sa džepnim satom i knjigom brzo trči po šumi. Krenuo je odmah za njim. Prošao je kroz neki dugi tunel i osjetio miris prepečenog kruha, maslaca i kreme od vanilije. A tada se našao, dobrodošao u zemlju čudesa. Ali zašto ti mene pratiš? Upitao ga je zec. Zemlja čudesa? Pa to mi je nekako poznato. Pa tražim knjige koje je izgubila knjižičarka, a izgleda da ti imaš jednu od njih. Pa naravno da imam, rekao je zec. To je priča o Alisi i meni i ludo je zabavna. I daću ti je, ali najprije pojedi nešto s nama. I kada se vuk dobro najeo, uzeo je knjigu, otvorio vrata, a onda se pronašao u velikoj džungli. A tada je na stijeni ugledao još 2 knjige. 1, 2, 3, 4, pa već imam 4 knjige, ovo i nije tako teško. A tada kada je krenuo poći dalje, u njega se skoro zabila crna pantera koja je na leđima imala dječačića. Brzo vuče, brzo, moraš pobjeći, strašni tigar nas prati. Tigar? O ne, samo ne tigar. A onda je začuo. Hej, vuče, pogledaj ovdje gore, brzo, popni se na stablo. Vuk se popeo na stablo, a onda ugledao nekog čudnog dječačića. A oprosti, a tko si ti? Pa ja se zovem Petar Pan i vodim te u nigdjezemsku. I već kada su krenuli na neki zanimljivi put, odjednom se na njih spustila neka ogromna mreža. Napokon sam te uhvatio, rekao je strašni gusar Kuka i odveo Vuka i Petra Pana na njegov veliki brod. Vuk se tada našao zatočen u kabini gusarskog broda i malo mu se već prispavalo. Nije znao što bi i tako je legao u krevet. A ispod jastuka otkrio još 2 knjige. Bila je to 5. priča o otoku s blagom i 6. knjiga o divovskoj hobotnici koja je napala podmornicu. A kada je već otvorio knjigu, onda je osjetio kako brod tone. Njegova se kabina napunila i on je brzo izašao van.
Ali već, kad se umalo utopio, prošao jedan morski pas i progutao ga je. Vuk se tada probudi u nekoj čudnoj špilji. Bila je to Alibabina špilja, a u špilji je pronašao još 4 knjige. Imam ih 6, 7, 8, 9, 10. Pa ja sam pronašao sve. Zadatak obavljen. Vuk je bio uspješan. Ali još samo moram izaći odavde. Pa nije to baš lako, rekao mu je Geppetto i Pinokio. Ali ne brini, mi smo se nečega dosjetili. Moj tata Geppetto i ja zapravo imamo jednu jako dobru ideju. Zapalit ćemo vatru i morski pas će kihnuti i tada nas ispljunuti. I tako su Vuk, Pinokio i Geppetto zapalili veliku hrpu drva. A onda su samo čekali. I istog trena Vuk i prijatelji izletjeli su van. Vuk se tada brzo vratio svojoj knjižničarki Vjeverici i vratio njoj ponosno svih 10 priča, 10 knjiga. Pronašao sam ih sve. Ajme stvarno, hvala ti puno, već sam se zabrinula da gdje si. I dok je tako stara Vjeverica vraćala svaku knjigu na svoje mjesto, čulo se nešto poput glasnog uzdaha, koji je dolazio iza zatvorenih stranica. A onda je Vuk ponovno bio u svom naslonjaču i uzbuđeno otvorio knjigu jer ga je mučilo 1000 pitanja. Ma gdje je ona nigdje zemska? Ma tko je bio onaj dječak koji je jahao panteru? Je li Petar Pan uspio umaknuti zločestom Kuki? Vuk se toliko zadubio u knjigu da su knjige postale njegov najdraži dio dana. Čiča miča, gotova je priča. Pročitajte i vi knjigu, a najbolje čitati knjige i prije spavanja. Bog! Pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo.